Undu magavana methitwe makinengane budget yulu ndu methitwe makitumia mbesa ila manengetwe ni silikali movo ange manenganitwe nthini wetha nguyi ya The Daily Nation ni movo makonetie mbange mwela yikikie kuya angalikoni cia Nyeri. Movo ange meithangu ni movo makonetie ila ndambuka cia ikundi ya Linda Mwananchi kuya angalikoni cia Coast tononoka. Movo ange manenganitwe thangu ni movo makonetie kikuo cha Olkalau MP kanola moyumbe wa Olkalau ukutwika indi anekalite tamu wake wa katatu anakuye ena miaka 86 ningutha kuelesia mauvo tondo manenganitwe ithanguni ye movo ange manengetwe uito ithanguni ya The Daily Nation ni movo makonete kila kiko cha andu kuthikwa kana the grave saga ila yikuya ngalikoni cia Kericho yitwa Kericho mass grave saga kwena mauvo wangi mokie kukonania na saga esu tusisyo nayo ithangu ya The Standard mauvo ala manengetwe uito maandikitwe judicial bias kana uvonge usuwa judiciary indi kutwika kana no uthukuma lakini pena caption yandikitwe all animals are equal but some are more equal than others. Kwana nyakana indi mai uthuku mondu bailite penga likwembe mwekwe na indi ninguthangi utabia nikitumikiba kila me utwika kana mena bias twambelelie kukunikele thangu ya The Daily Nation page number 2 indi yonanitie victims kana ndo alainde methiwe makonetwe nthini wa mbanga ila yekikie kuya ngalikoni cia Nyeri ende kwitu kana mbasi kana matatu ile na makuite ina konganie ne loli yemwe ina kwite itinge apakuve na kimanisho kikwitwa Dedan Kimathi University na indi mbangesu nino wa ye andu 16 kwitu kana mbasi matatu isu na kwite andu 17 na nia akuwa 14 tatu nindeleba na twana tungi twili tunakwitwa nthini wa ngalesu nene bakunitwe visa wa victim isu tuna mundu kwitwa David Kabiru bena Kenya Forest Service officer kwitwa Sebastian Ndolo bena assistant chief Kanyi Gitihu kumangalikoni cia Kilumbunge cha Kieni beta Peter Braxton Muthukomi na bena Olivia Muthoni bena mundu mukongo kwitwa Nancy Gathoni na bena Maureen Wambui na ndi maovo asu makonetie bangesu nekekie kuyanga likoni cia Nyeri no methila ithanguni ya Kelly ya The Daily Nation. Ithanguni ya Kelly pia bena maovo makonete kana kamekwe kwitwa Faiz na indi ketwika kana Faraj asai mo ni manesio manako ni wesimu memusie ni matwika kana kauneke kwiwa nae na no kana isio toa sivitali na katwika kana na fever mbingi muno na ndetema na indi mekalanga indi mesa kwiwa kana konike toke skulu na mesothi mwe wako wethi wanthini wa ponda imwe bakube na skulu na kiuchares makulo maingi ethiwa asimiwe mwana ni muuna toa sivitali au mieba na nese kwithi wanthini wa ponda emuku na indi kiu chaete mububwano mingi katikati wa asiai mwano yu na asiai na alimu maskulusu Gilgil Sub County Police Commando kwitwa Winston Mwakio ainena aisie itina wa mwano usu kwa post-mortem inona nisekana kila kindu mwano usu aneke kudrown na indi measekana kiko kiuni chende na ukunikilwa ni maobisa ma DCI nikenda mamane undu mwana usu unavikangie nthini wa pool ndi ulilikanya kana asima neitwe mwana ne muwau na atwa hospitali atwike na fever na malaria maneitwe na indi itina meso kuno wasimu na mewa mwana anethiwe nthini wa pond kumaanisha kana aneke ku drown kana indi elona likile kivuni kiu anywe kivu na indi esa kwitwa ni thayu mavosu ithanguni ya Kelly ithanguni ya katatu ne movo makonete la saga na kuya ya tuvulitu atu kuyanga likoni cia Kericho na indi bena Nyamira governor cia kana bena county official umwe ulona wanangetwe ngili 32,000 nikenda anenge aibe county government ya Nyamira nikenda kuthikwa ku kana andu asuma na thikawa kutwaiwe muthena na indi we awasambesa isu na indi aiba kiateka mewa ena kiateka kuthikwa kuko twaiswe masani mawiyo nikenda mabithanie some information na indi we aisie we no bisi wake maikeso kula no ni me distance ya kana ne maisie mabuthisia kindu chumasia officer ula
uneko na nisena kindu kiu we mwene adiliwe na mia undu violate na indi mauvo asu no methe thanguni ya katatu na indi kwituka kana governor sunu naisie we ni manenga wa court order ya kuka kuthika andu bau na kindu kila wisi ni kana ana manda mi inai 13 na bai kindu kilotese kina kietie darkness niki andu asu manaiye mbesa isu kana mana atwa iseso yu muthenani wa wiyo na ni wisi kana no metikili itwe kuthika andu bau ni manenga we court order lakini mbesa isu mailite kwithiwa mananengiwe ta county mathike andu asu kula inaendie nondo inatumikie nai movu asu no methile thanguni ya katatu tusisie thanguni ya kana ende ne movu makonete the devolved feast kana ondo magavana methitwe ende maitumia extravagancy itawa extravagant kutumia mbesa cia county na ende kutuka ni manenganite ithangu ya the Daily Nation yenenganite kila county nondo methitwe maitumia mbesa isu nai pena magavana kauta manenganitwe ithanguni ye nende kutuka kana magavana 12 nimana locate ye 8 billion shillings kuran ofisi sio na ende kuituka kana some county chiefs kana ende magavana asu manenga mwana wambe maundu mako spend administrative spending over kweka maundu makonetie maendeyo ma county kuituka kana manengetu kana nthini wa mbesa isu manenga wa kilungu cha 50 yundu waliana makitumia kweka maundu mo ene na pia kilungu kiu kingi cha around 42% nicho ndi manenga maundu makonetie maendeyo na kile vinda ukegwa mayasa kuimbesa cia kurani kindu kiu kana silikali ndinenga nitwe metuka kana mbesa hii imwe matumia muno kwika maundu ma ku travel kana kutambuka kuma bandu kuthibala bangi na ngali si utumia mbesa mbingi na kuwangali ni kuthangi unengelelia ithangu ya standard ni yenenga nitwe undu andu asumethitwe maitumia mbesa isu indi metuka kana mbesa isu ni maitumia muno maundu ni ma advisory services maundu ma hospitality na pia the office operation maundu mabu obisine ithangu ya the Daily Nation ni review ye kana bena budget books ya 47 counties yes yeah, in the current financial year manethi ye kana 43 at least 43 governors mabangiwe kuspend 14.2 billion annually ndini wa maovisi mo na ndi manenganitwe the top spenders ma mbesa isu cia serikali kana ala methitwe maitumia kila gavana no nenganitwe na mbesa ciake undu withitwe akitumia na ndi kuituika indi pia pena exceeds allocation kunenganitwe for example kuyanga liko ni cia Marsabit County Executive Services ila itwikite kana serikali ya county cia Marsabit itekitwe pena budget ya 608.1 million na then wa 608.1 million na 254.6 million ila itengetwe nundu wa salaries kana kuiba andu bena 1.3.5 million ila sikutani cia operations cia baundi ni wa county na bena 150 million for projects ukasisi okethila indi undo mbesa isu manenge kana me kwa locate wa withia most of them menenga priority maundu lama makonete mo ene eka kuthukuma mwene ndi mauvuasu no methile thanguni ya kana ne thanguni ya katano na pia nataka kilanilia ithanguni ya thanthatu no mauvuasu na ndi ko kupeno tusisie tangalikoni ya Viga kana county yesu kuituka kana 15 million shillings itumika kwa soft drinks kana ibani wewe na 5 million cia maundu ma tenyama cia mbui kana ng'ombe pena cia nguku goat meat in Lamu yani ukethila manenganite undu ilobia mbinge itumikite kutwaisa maundu mako ya kaliko ni cia Viga county bena governor usu kwitwa Wilbert Otishilo na deputy wake kwitwa Wilberforce Kitiezo metuka kanai methitwe my furnish their official residences ila inabingu iwoyu December mwaka mobetu kuyanga likoni cia Endeli Sabatia constituency
metu kai they are purchasing kana maende na udhoa itanda ila nene sikitwa king size beds na mito ila si on this sikuthi si utumia 2.2 million shillings. Heavy duty curtains ila si utumia 1 million, yani curtains ya million muima. Bena ibila siku ta sofa worth 2.2 million na TV stands valued kana ila siku ma 450,000 shillings among other items. Asune magavana me utumia mbesa siya mwene ndi utu sengalikoni siya Kakamega naende kutuka kuna Governor Fernandez Barasa allocated 64.8 million siya entertainment na travel na leu. Okay, tutingalikoni siya Migori Governor Ochilo Ayako naende na budget yake involved 23 million and State House services esito State House services naende pia tuka na base tunoso watumite last year 23 million kwika maundu asuma kwa kutoma State House services. Tusisengalikoni sia Nyamira County does not have kana sunde na specific vote then wa governor naende kwa planete ko spend 15 million on soft drinks alongside kanape inge 10.8 million siya kuwangali na 2 million siya kuwandea siya ngali. Okay, mavo wasuma koneti ondo magavana me utuika tame spend a lot of money ndini wa kwika maundu alama makoneti ebe ukauntine than kwika maendeyo mwene ndi numethile dhangone ya kana ya katano na ya dhandatu ya The Daily Nation. Tukila nilie dhangone ya Muonza inde bena mauvo makonetie ilanda mbuka ya linda mwananchi na indi maine na maisye kielelo cho kinene niko mwenu cha President William Ruto katika tuwa maondo ingi manenie maisye kana nime kurevive industries kana inde makambuni alame kuyanga likoni siya costs na indi matwa isi ndambuka sio mudhedhani wa iyo mayasya kana kielelo cho kithisa ulikililwa ni mundu na miasya kila matwa isi ni wendi wa mututia Raila Odinga naende mainene yakuye tononoka grounds siya ya governor mundu James Orengo na Nairobi Senator Edwin Sifuna ende ne maisye kana vision ya ODM yende na kureside ndini wa faction isu yo ya linda mwananchi na ende ni mavudhiisye ODM party fact ila itongwewe ni Oburu Oginga ne yasiai ndina any substantive kana ndena kielelo kinene kana kesio kana chailete ndini wa maundu ma uteti na ende maine na mundu Viga Senator Godfrey Ososi ne waise ne sakana wo ona kwithiwa anavetangiwe ndini wa ODM kana chadene kila kineta wa ODM special delegates kutwika tawe deputy party leader wa ODM ona kiukwake kiyumu kunithia ngoka na tikindu kinene kwake naende asya kuma mathanani wa iyo kusonga na mbe niwe deputy leader wa kikundi kiu cha linda mwananchi. Movo aswinde makonetie ndambukesu ya kuya tononoka cost numethila idhanguni ya Muonza o idhanguni yu ya Muonza indi kwina kikuta muyumbosu wa Ol Kalou na indi eitwa David Juguna Kiaraho tuika indi nibesa kwithiwa pena nibatona ku call for by election ila indi siu tuma indi ende kana ekali makuya mlimani makuliai ulo control ya region isu katika tuwa President William Ruto na former deputy Rigathi Gachagua na indi nenga nitwa ukewa wake bau no sio indi ukesomea na indi thitwe oyu anatwa ise third term wake anakuya mnani wa iyo kuya sibitalini wa Nairobi Hospital na indi ando moma musemea saba unibona ende na ukwata uiti National Assembly Speaker mundu Moses Wetangula ainena kukonia mundu Juguna aise mundu weyu mete muno udhukumini wake na indi asakana funeral kana madhikwa suma yake maende kubangwa matongo wewe ni mundu Kinangop MP mundu Kwenya Dhuku na indi mauvwasu make mnaidhanguni ya Muonza.
tukwanilie thanguni ya nana indi bena mauvo makonetie utandithia na indi pia bena mauvo makonetie indi koti kuungamia state kana atongoi amwe mabandhi ya Kenya kulikilila sibitali kana ondo maudhuku ma sibitali wa Nairobi Hospital na indi kuituika kana Board of Management kana alama tongwesie sivita kana aungamima sivitali usu measia mawisa mapolisi ni maende kumaras muno na kuma intimidate kana kumalikilela ona kwithi wa koti uno umisio otwi wa andu asuma ambe kuungamia kulikilela uthukumi wa sivitali usu wa Nairobi Hospital na ende pena petition ele naise kana nundu wa kwithiwa indi maovisasu ma polisi mailikilela buni malita kunengane mwana nikenda kindu kita uthukumi usu ukamba kukunikulonesa batena haraka mbingi nikenda after mausise indi no wende na uthukumu undu violate tekelanilie ithanguni ya ikumi ithanguni ya 10 ni mauvo makonetie utandithia 11 ni utandithia sisisie no tusisia indi katuni ka ithangu yi ya The Daily Nation kasoletwe mundu momwe na bwatwa kwete ila kila kindu kizumia woni kada mundu akona kuasa okay microscope something kindu tacha muthemba tosu na indi baya mbe bena mwabuli wikalite andweli na bena mesa no mwabuli wandikitwe voter registration na indi ba ena mundu kwete ithangu aende na kuandika na asiite kuya kuasa aitie there you go now start doing your maths okay no maundu makonetie usakwani wa 2027 na maundu makonetie indi Kenya kwiyandikithia ta akoni makura mbe usakwani wangilile miongweli na muonza na indi yuni thangu ya The Daily Nation tusisio nayo kwa kube nayo ithangu ya The Standard ya iti ata utabisi ojuwe thangu yu wandikitwe judicial bias na wina caption yandikitwe hii all animals are equal kana na musio ndeni siyanene lakini peingi si equal more than others okay nitabingi inengetwe like tabena chende kidogo okay thilamu mainengwa mayati yogwo pyala meka makosa kwa na thangu yi meya wa the investigation ipose yawa no ke that we kai so kwata the final determination ye kwani undu iyende ye ende mavwasu no manengane tonde niwe audio we thangu ya The Standard tuise thangu ya Kelly indi ni mavo makonete tobacco farms kana ila ikambuni itesa kumba to sietwika kana ni to me social media muno kukwata ayuthi kana kumateka ndeni wa social media kwithiwa maitumia nicotine products na indi kwitwika kana ni tumite social media muno kona na sia ma trends kana kindu kila kiendeye kutumika kwa yupe na flavors na pia influencers ma kutumia nicotine products na indi kukasia pena metumia viral trends nikenda normalize kana moni ando mamuikae kana kutumia kumba to no kindu cha kelaisi muno na indi kwitwika ne matulilwe muti muno nundu wa kwithiwa matwaisie kindu cha muthemba tosu pena mauvo kana livoti kwasia kati kwa ikuo ngili kenda maana kenda na miongwena na itatu ila siekekie katikati wa mwaka wa ngilile na 12 na ngilile na miongwele na ile siasa kana 1 in 5 tobacco related fatalities ila siekekie si katikati wa ando ma miaka kana among adults na miaka 35 years and above kumaanisha kuma 2012 ngina 2022 ando ala mena miaka 35 and above ni makwie 9,943 kuma na notumi wa kumba tu muvwasu mithanguni ya Kelly oithanguni yu ya Kelly indi nibone nina kuelesia mavo makonete mundu Olkalau MP Kiaraho na indi akwiye ena miaka 63 pole akwiye ena miaka 63 na indi ana thukumia wia wake yumitie na indi tono na akwiya anetu muthani wa iyo masani makio koni aende na kwata uiti hospitalini wa Nairobi Hospital twika kana anaende na kuserve third term yake tamuyumbe kana member of parliament ula wasakwiwe mwaka wa 2013 ndini wa general election nende kutuka Moses Wetangula
asia kana athukumite parliament kwa miaka 12 kwa kweyumia kwingi na indi twika kana asomea school wa Alliance High School na indi esa kuthi kimanisio cha Nairobi University bala wasomeye bachelor degree in architecture na indi watangula pia no mukathi ye muno pena President William Ruto nake no muwetie kwithiwa muthukumi museo nthini wa silikali na indi pena National Assembly Majority Leader Mundui Kimani Ichung'wah nake amu describe ye kiarao kwithiwa diligent na committed leader ayasia maundwala wekie nthini wa silikali meikala maidilikano evinda kuthiyila yingi mauvo meithanguni ya katatu ya The Standard indi ni mauvo makonetie mbangela na kuelesya indi kuya ngalikoni sia Nyeri yetuka kana indi yuwaiye andu 16 nimo matiwe ni thayo kumanwa na mbange yikikie Nyeri Nyahururu Road na indi ikonisie matatu ikua andu 14 kukongana na loli imwe yikuite itingi local police kana maofisa ma polisi alama kisio kiu ni maisie ni maende kutwaisya ukunikili indi kumanai kila kikikie nikenda mbangesu iyethewe Dhanguni ya katatu ikonetie indi wachumwa wa kana Palm Sunday wito wachumwa wa Makendo na indi wituka kana atongo ikauta ni matumiye wachumwa yo nikenda maende na kupreach unity na wendo katikati wa Kenya na indi Akatoliki na pia Anglicans ndi ya Kenya mthani wa iyo ni momba niye ndiyo nikenda matani menosu wa Palm Sunday maililikana the triumphal entry ya Yesu kuyanga likoni sia Jerusalem na pia kuambelelia the Holy Week ngalikoni sia Holy Family Basilica ilani tisinia ando ma Catholic muno kana kutuka kana atongoi ma Holy Family Basilica indi ni makulilia Kenya ma embrace muwo humility kana kwithiwa indi me humble na pia environmental stewardship kana kusuvia indi maundu makonetie mawithuluko na indi kwithiwa mena responsible leadership kana utongoi ula wailite ona kwithiwa nthi ya Kenya yisilite maumu na indi pia kuya Holy Family Basilica pia kuituka kana maana ma athaithi ni momba ni yeku maendeye na kutwaisya uthaithi ula uwailite pena Father Michael Ndichu akulile believers kana ethically maendeye kulika muno pyumbo yani matwaisya maundu ma kumbula kana repentance na pia kutwaisya kutethesya andwala mateto na kana alavinye as the Holy Weeks begins kana indi chuma kito cha Holy Week kiyambia na indi kiyambia mthani wa umundi pia Christians ni malilikaniwe vata wakwitho na Palm Sundays na indi kwekulwa kana mbaisyo the seedways yika reconciliation kana kwiwa na kula mabitanisye Archbishop Ole Sapit no thingile ile vata wakwithiwa na spiritual na civic responsibilities ayasya ni wonanio museo wa wachumwa wa Makendo na indi ayasya kana undu matembe yema kuite Makendo sokoni wa Nairobi ti wonanio wa kwithiwa kana kulilika tomo ndu makonete Yesu indi ni a public witness kana indi no kose wa mwikio na ulilikano muno wa responsibility ya kwithiwa twe siumbe cia Ngai na indi okay mauvo asu makonetie kulilikana kana kutania Palm Sunday no methile thanguni ya katatu ya The Standard ithanguni ya kana pena mauvo makonetie ndi usili wa makwani na kuitwa kana the legal shield kana meitwa the legal shield judicial officers turn to the courts to limit scrutiny kana kwa kube measia pena rapid court petitions kana ende mautio ama maumitwe ni koti meona nya kanai the judicial officers kana maofisa asu makoti muno ni methia wa my freeze kana ende maibetanga mate utwaisya investigation ila siuma konia mo ene maybe ni kutha mena makosa nikenda maikese kubalukilwa ni mathina kana ende ni makwani na ende kikaete mokulyo maingi muno kukonia accountability kana uthukumi wa judiciary na the limits
kana yundu tu ithatisi kana judicial itha independent ndithukuma yegemete ngalikoni imwe yikulia kethiwa the judicial officers no ma freeze some investigation kana kethia makwanya mema atwa kotini tika isoma na mathelile ata na indi baithele lo bandu kiuni kiwete mokulu kukonia uthukumi wa judiciary mauvo asu no methele ithanguni ya kana ithanguni ya thanthatu na ya monza ni mauvo makonetie utandithia ithanguni ya nana ni mauvo makonetie the Linda Mwananchi Storms lito iwe kuya Tononoka Coast Region ndi kuituka kana ni mebetie 2027 Ruto no enukie kuituka me makili mandu kuyanga likoni sia Mombasa na hindi kitu mikinene maisie President kena niko pos President Ruto kusinda ingi kibila cho sumbe 2027 ni makulilise mayouth kana muika meyandekithie tako ni makura na maimakwata mbau kana endi methia maikwata mbau andwasu Malinda Mwananchi na indi maine na maisi meshua kana mena capable leaders ndeni wa timu isu ala matona kutongwesia ndi ya Kenya. We are calling on youth kana nitu ukuli ando mamuika meyandikithie tako ni makula mbewosa kwani wa 2027 na mai vote out kana maibetanga leaders kana atongoi ala maendeye kuvine yande ya Kenya. Mavwasu medanguni ya nana makonete the ODM's Linda Mwananchi tour iletwa iwe yoku yanga likoni sia Tononoka. Oithanguni yu ya monza indi ya nyanya pena mauvo makonete mobisa mavolisi ala indi mabikie kuya ngalikoni sia Njoro ni Nakuru na indi kuituka kana ni mabuku malongisie aka miongo muonza mbewa 70 women na indi metuka kana mane kala abandu bamwe maindie maiwa bau metele overseas jobs na indi kuituka bau mekala tibandu basione bandu bena kiko kinge muno kuituka kana itanda isume okoma mebidi andwana makome kitandani kimwe na kitanda kiu kina ngunguni na inde metuka pia the rooms sina ventilation kana ina delicious ya kuyana kana miomo ya kuyana sina kibindu kinge pyo na inde pia kuituka kana iko yela mekuikala kana meutumia maybe kuwa na kulame ukoma ni anajini kana kwena kiko kinge. Njoro Sub-County Police Commander itwa Stanley Koech amana ingia 48 hours madhame andini wa premises isu nende pia kuituika kana some employees ni manate ni manosi wenu ndwa kwithiwa kuna ina investigation ile na yende na kutwa ya kuituka kana documents sia facilities su ikutwa Suluhisho African Limited ina imbaindu kana ni nanangiwe na inge si reveal kana license ya kwitikilwa kuosa andwasu mama twa ndisi anza makathukome ina expired kana sia thelile mwaine wa March na inge December mwakane muvetu na indi nakuya ndwaso ni mabatangi weba nundu manekala na situation nduku manekala bandu beke ko bandu bena ngunguni na bandu meku koma kitandani kimwe andu ana mabatangi weba na mamambe kuthi investigation isiendeye nikenda mamandike no gokimetele kuthi yani kana ita ukiende yabo ithangu ni 10 ende ni mabo makonete undu amanyewa miei kauta kana miei 3 yegwitina methitwe ende mayikumbelo ni maundu skuluni na ende bakoletwe au safe kana wene wesi kana mwana waku kuya skulu kusomea eno sobiola wa kwaila mbe wasiana 10 kana ikusia siana 10 ni na report iwe ndeni wa miei 3 mevitu na ende kiu kikaete mokulu maingi muno ndeni wande ya Kenya kuituka kana bena ene ianda ni makoli lwebethiwe na stronger supervision pethiwe na emergency response systems na pia kuitha kwina accountability okay pena amuvio mo kwitwa elimu bora working group yetukane coalition kana ni ngwatanio ya civil society organizations ila siende na ku advocate kana kwithia maikulia pethiwe na education reforms kana mawalioku ndene wa kisomo last month ni kunethiwe kwina
alarm ya maniwa kwithiwa maikuia maskulu ni na indi kuituka kana some of the reported deaths kana indi kumbinge ila inawet some of them said that kwithiwa inasiyawa kega bana ina proper safety and health system sine yetwe kana sine in place tikila maniwa na indi kwithiwa na kwie na kwa ukeka pe maundu fulani mali te kwithiwa manekiwe nikenda kwikithia maniwa sume inetiwa ni thayo nende kwetuka kana kiko kiu cha amaniwa kwitha makikwia masukulu ni kietete deeper systematic weaknesses kana kumaanisha kana busukulu bwa maundu pena maweku ndeni wa school management na pia student supervision kana kwitha we supervise amaniwa maundu asu ni mena maweku na pia emergency response ila mumanyiwa wakwata mbanga ya metuki emergency response isu nito na kumatethesa for example kala kana tiwe toketo afaiz ketwika ende kana ka kwiende ni wa pond kekapa yone emergency response matona kutethesya mwana osu na kwitha kwina supervision mwana au maba athiata ende mwana osu ndethiwa maybe anakwatiwe kana anaisie ethayu wake pia pena maweku ndeni wa medical preparedness ukethia ende maundu ma uiti skulu ni mayende nesa na nundu wa mundu head of public kana munene wa uthukumi ndeni wa serikali Felix Koskei ende numisie farm directives kana ende mwoloto kwe anene masukulu ayasia kana ila mana ko ya meeting ni wona umisie mwamulosu ayasia methewe mainenga mwana wambe amaniwa pa usukulu at all times na ende anasia any conduct kana ende metuo yonthe ekulikelela safety ya amaniwa sukulu yalete kuadresiwa kana yalete kwesulwa meya ono undu violate asia protecting our students kana ende kusovia amaniwa mainge ni a shared duty tikindu cha mundu umwe nikindu kiukonia musiai ona mwalimu baya sukulu na ende akolilie siana isovwa maskulu undu violate ikithia kana mwana ena kana uiti buskulu wende ne sabe na emergency response na bena student supervision mwana ayuma bandu ende asiwe ala ukuthitwise katuni ketha ngoye ya the standard na wakasoletwe mundu momwe ekete suti sia yellow na sina some patches sia green ko andiketwe 20 na alikete nambani sia andiketwe ODM okeletie moko ndo mundu okela sia maushindi na kasia we don't need Ruto, it's Ruto who needs us. Kaone kwa katuni kethango ya the standard na ende musesa mwendo atwamina kuisa katuni kau ende mbetikilie ne ukunekili wa mathangu na ende nguya no sioke yosio mathangu aya we some ombola nikenda uelewe kindini cha movo ala manenga nitwe ndini wethangu ya the standard ne thangu ya the Daily Nation katika ta mathangu wangi nyeneta wa Caroline Mweni wa Moteti na ende saa ile itialete ndateka okay isabika mwendo ni wasa ile naende unila twethia watena mweni tithatu na nensi wa maundu makonetie uteti wa bandhe ya Kenya ndukathi vasa nondo nitusiokethetie